Таластағы жорға таптаған Қасымбай атаның қызы Гүлзаттан 5000 сом. Жана ошондой эле Жұмабек Авдастан Артисбековичтин атынан досторунун аты ысымдар Арзымат, Исмет, Нурбек, Яшар 20 000 сом. Рахмат. Жана ошондой эле Кадамжай Куснедин 2000 сом койду. Мунарбек туугандарга 3000 сом. Мына ошондой экинчи тайм 30 секунда эсеп саны 1-0. Hormatly Көкбөрү күйөрмандары, Көкбөрү жааматы, Көкбөрү жетекчилери кичине өзгөрүү болгон билесиңер. Анткени мына ат салууну көзөмөлгө алганбыз. Дегенче болбой аутка чыгып кетти, шкырык чыкты. Бакыт Кудайкулов мына орто кеме жеке. Мына финал деген финал. Жараткан ушундай сонун күндөрдү ыйгарым кылып бизге берген. Анткени Кадамжай Баткен облысы мамлекетimiz ушундай элге жакшы майрамдык жышаан тартуулап берип атат, башында туруп атат. Мына спорттун улуттук түрлөрү дирекция, Көкбөрү федерациясы аймак болуп ушул жерде Баткен облусунун президенти сонун кылып кол кабыш кылып 500 000 сом, Баяман Батыр базары 1 000 000 сом, спорттун улуттук түрлөрү 2 000 000 сом жана Асанбек ата жылкы чарбачылыгы акчалай сыйлыктарды коюп берип атат. Рахмат. Биринен сала, бири көтөрдү. 3-катар саны Норус Ратбек уулу. Kim oldu mu? Басып алып олтурат Андымак командасы. Эсеп саны 1-0, экинчи тайм. Азыр эми булар кандай болсо дагы бир упай салганга умтулуп олтурат. Оңой эмес, анткени ат үстүндөгү мурас калтырган ата бабабыз жогорку лига Андымак командасы чабуулга чыкты. Майрамбек Рысбеков не дейт? Өнөктөштөрү кандай жардам кылат азыр байкайлы. Ойнотуп атат. Майрам кош майрам кылып атат. 11-катар саны Рысбеков Майрамбек. 94-жылкы. Мындай баратат. Таркыра менен экият болгула. Ой, тынч болгула. Тартип сакчылары эмне болду? Карап койгула. Макта. Оюнга назар таштайлы. Жеке. Кубантай кайрадан ортодо. Аватар менен ортодо. Биринен салап, бирин кейип. Бир кыйла бир убакытта көзүрмөмгө билдирбей алып кеткенге умтулуп атышат. Эңкейде көтөрүп атат. Экөө тең бирдей кармап, бүлгүрөбү, басканга бүлгүрбөйбү? Мынандай ыкмага далайдан бери ашык болуп жүрдүк эле. Эми карап тургула. Эми экөөнүн кимисинин кандай балбан экенин азыр баамдайт оюндун өзү. Ортодо выигрышный позицияда турат Норус, экөө бирдей. Бирок чикөлү жилик кимде болсо, билесиңер, чикөлү шыйрак ыңгайлуу. Балбандар кеңешип атышат. 6-чы минутта бүтүп 7-чи минутага барат. Акырын экият. Тойчу. Жакшы, ортодогу. Кыргыз эли барбы? Баракелде. Рахмат.
Amana ушундай Кыргыз эли эл тараза болушубуз керек. Эки ат болгула, эки ат болгула. Акырын, эки ат болгула. Так, Эңкейди көтөрдү, басты. Эми Тургунбай Бержан крас менен ортодон басты Сарыөзөн командасы. Тизгинди буйра тартты, чыкты. Баратат. Алаңма мындай карачы. Кабатан көрөй, эмне деген эмгек менен барды. Ай, акырын эки ат болгула, Тайгазандын түйүндө калды. Абайлагылачы эки ат болгула. Абайлагыла. Биринен сала бири эңкейип атат. Тайгазандын түбү эң кооптуу. 7 минутта 40 секунда. Азыр мынау оюн кандай көрсөтөт азыр өзү. Убакыт биз элебеген чоң бир байлык. 8 минутта. 8 минутта бүттү. 9 минуттага барат эсеп саны 1-0 азырынча. Мына ушундай. Көкбөрү Кудай буйрса алдыда көчмөндөр турат. Түркия элинде өтө турган Кыргызстандын мамлекеттик желбиреген туусун көтөрүп бара тургандарга жараткан Алла өзү насип этсин. Биринен сала бири эңкейип атат. Эми бир кыйла бир аз эле убакыт калды. Азыр мына момундай чечим боюнча такма-так келатат Кудай буйрса. Жакшы. Сарыөзөн командасына Чүй 40 жаш командасы 2000 сом. Жумабаев Максат Карабалтадан 2000 сомду толуктап кетти. Рахмат Максат. Азыр 1 саат тез эле убакыт кетет. Кайрадан жекеме-жеке. 9 минутта бүттү, 10 минуттага баратат. 3 менен 2. Баягы эле Нооруз, баягы эле Кубаныч. Кубантай. Muratbek oğlu Noruz Sultan oğlu Kuvaniç. Avatar menen Kras ortada. Silkip turup götürdü Noruz Muratbek oğlu bastı. Bastı. Birden mana o chetdegi jan jokörlörü turap. Çiğinden çıkalek gelip almağılar. Dereceni bozup almağılar. Tuğra takka bir saparlaşmış federatsiya kalışları. El dağı saparlaş. Yemi bana çıktı. Hay götürülüp basılı oyunga girmey mi? Ötközüp aldı. Düşüp kaldı. Oyun dolasında jerde teke. Alda attıgın oy. Birinin sala biri götürüp atat. Hemen avutga çıkıp ketpey oyun talasına girevi kımbatta turup kaldı. Sarıözön komandasına dağı bir demirçi geldi. Leylektik. Mına iki komandanın jetekçisi Sarıözöndün Çolpanbaev Taalay, Maşıklısı Seyitap Cüşan, Antımaktın jetekçisi İskenderov, Askat Horozbayev Joki. Bu iki komandanın jetekçilerine tereң ыраазычылык bildirip öteli. Rahmat federatsiyanın atынан. Jeke. Tak to'g'ri o'rtaga tashlaganga talab qilib o'tadi Xudoy qo'lab Baqit. O'rtaga keyingi jup chiqdi. Turg'unboyev Erjan
Kuşçu, İlisoğlu Kuşçubay. Jetinin biri kadar mamınday olup atat, mamınday olup atat. Koyruqta bir serpip koyup turat eki tulpar. Vaqt bolsa 12 minutta 40 sekunda İlisoğlu Kuşçubay kötürdü. Bastı. Oңларга жакшы оң takımga bastı. Eme kısmay жоқ. Жөн ойногула. Ереже боюнча сонун келет ат oyun. Алдыңкы ердин кашынан жабышып баратат Сары Өзөндүкү басып алып İlisoğlu Kuşçubay. Tizginde ulam burat ardı önöktöşlerine göz çaptırıp koyup baratат Ынтымақ командасы. Hazır önöktöşleri kanday kılıp kolga uşkalat 40 çorosu. Toluğu menen dağıle olturat İlisoğlu Kuşçubay Ынтымақ komandası. Birinin sala biri oңко toңко ketip atat, jabышып atat. Berim uçtumday jumulup duruşat. Emne degen manawa sörme toptun arasından çıkıp barıp salış öte kımbat öte kıyın. Olturat dağı dele bolsa olturat manawa taştan katı takımdı bayqap koyulu Kuşçubay. Kuşçubay eң tajribalı көкбөрчүлөрдүн biri antkeni özünün status aytıp turat jogorku ligada. Tak. 14 minuta 21 sekundada fiksировать ettik. Hazır Kayra ettik. Koçkorov Talgat. Tak. Kelgilen. Sırdıbayev Marat. Hazır Kalısqa jardam bereli. Bir Tatnakay çeçimge geleli. Boldu. Boldu. Kalыстын sözü bir ele aytılat, bir ele çıkarılat. Tak. Gel, jazaga gel. Koya tur. Koya tur ula. Ketти. Jalgaштырдык. 14 minuta 21 sekundadan kayra jalgaштырдыk. Hazır oyun talasında 3-4. Erece degen erece, hurmattуу kırgız elis. Biz teң taraza boluşubuz керек. Bir gam sanabay oltura bергile. Antkeni federatsiyanın kalыстары başka kalыс. Bekerinden mau jerde olturgan жок, iş жүзүндө. Aldaga tügün aya ketти autка. Eme sol aylampadan başlayız. Jeke. İlisoğlu Kuşçubay. Noruz Ratbegoğlu ortada. Jana Sarıözön komandasынан Kuantay. Bir gam sanabagıla. Bir gam sanabagıla. Dağı 30 sekunda var. Götürdü bastı Noruz. Saçlarını karap verem. 10 sekunda kaldı. Gir. Cezama mı gir? Yeme. Toluk. Ынтымақ komandası Tayqazandın tübünde. Çavolda turat. Basıp olturat Noruz Ratbegoğlu. Ebi toluk 4-4 oyun talasında. Nurcan жалгыз өзü ele kaldı. Emi birden bu iş gerek. Melisbegoğlu Nurcan. Arsız. Çap kanatı. Jetti. Alades.
Nurcan mıқты çevirilerden biri. Namustu balbandardan biri, töbesi gökке jetken. Atağı Kırgızstanға жақсы емгегі сіңген көкбөрүчү Nurcan Melisbek oğlu basıp alıp 10. Qatar sаны oynatып atat. Birinen sala, biri geldi. Var mı? Canan tırıkta tutuyorlar salay. Alдағы төбіне жерге түсіп қалды. Не қыламыз, оңай емес. Олтырып алып, қарап отырыш бір өзі бақыт. Салмақ 35 килограммды чапчып тұрады, ашқан жоқ. 18. минута, екінші тайм, есеп саны 1-0. Неге? Boğulu kadar çıksın. Belinden salabini Ömürbek Esenoğlu. Allah'ım ne kılatay ya. Mamınday, mınamday. Albatta birinen sala birin keyip otat. Sonun gezek, sonun ıkmaz, sonun geldiler. Oңой емес. Көкбөрчүлөргө ийгилик кана каалайлы. Кайра басты, ой кайран Эргул. Манамамдай. Ömürbek çıktın, baratasın. Akırkı minuta Ömürbek Esenoğlu 2001 жылғы басып олтырат Тайгазандын түбүндө 50 секунда kaldı таймдан аякташына екінші тайм. Эми кандай кылат? 40 секунда kaldı. Акырын экият болгула. Анан момундай 30 секунда kaldı екінші таймдан аякташына. 25 sekunda. 20 sekunda. Кат оюн болуп атат Тайгазандын түбүндө Сарыөзөн коргоп атат ынтымак чабуулда. 10 sekunda kaldı экинчи таймдын аягына. 5, 4, 3, 2, 1 стоп время. Каатаңгырай атайын кылгандай болуп калдык да эмне кылабыз, бул оюн убакыт 1-0 эсебинде аякталды экинчи тайм. Рахмат 5 мүнөттөн. Рахмат, келгиле эки команда. Жакшы аяктап коелу үчүнчү тайм. Булар эми тактиканы өзгөртүп чыкты. Мына ушундай жеңиштин улуу күнү 77 жылдыгына мамлекетке ыраазычылык билдирүү менен мамлекет күчтүү болсо ушундай эл куунат. Кыргыз эли кылымдарды карытмак эч ким бизде чыгып албайт тарыхтан. Мына ушундай 2 миллион сом байге капчыкта турган спорттун улуттук түрлөрү дирекция Ажыголов Айбек Кеңешевич башында туруп берип атат. 1 миллион сомду кошумча кылып Баяман Баатыр базары жана 500 миң сомду Көкбөрү Федерациянын Баткен облусунун президенти Жумабаев Акыл Эшбаевич жана ошондой эле Асанбек ата жылкы чарбачылыгы коюп берип атат. Рахмат эли журтка. Эл аман болсо ушундай республикалык ат оюндарынын катарындагы Тайгазан улуттук Көкбөрү оюнубуздун финалдык беттешүүсү 3-чү тайм эсеп саны 1-0 ынтымак Сарыөзөн командасы. Талабезе жигиттер чамдагыла, ортодогу арбитр Көкбөрү Федерациянын калысы Кудай кула Бакыт башында ак калпагын баса кийип ушул жерде сонун тең тараза болуп турат. Калыс деген оңой эмес болгондо да Көкбөрүгө мен деген эр азаматтар тажрыйбасы бийик оюнда команданын эмгегин туу көтөрүп кимиң күчтүү болсоң ошого бага болуп келсе ошонуңа калысмын деп турган кези. Рахмат. Военный Антоновка жаштары барбы? Бекназар Аматовка 2000 сом. Военный Антоновка жаштар жаматы. Ысык Атадан Адилден $100.
Isık atalık Erkin'den 5000 som Sarıcın komandasına geldi. Yereğiştin balmanı, Talas'tın ulunu Aman Tur'dan 1000 som Mantımak komandasına. Karabalta'dan Zamena Masla'dan 1000 som Antımak komandasına. Çekeme çeke Kayradan Kuantay menen Noruz ekönü tanıp da büttük eme. 1-0 final. Çempiyonlardan Xitaylı Hüseyin Kudaybergenov, Suymankul Çokmorov. Mına uşunday Kırgızstanda alamga tanıtkan babalarımızdan jarkın elesi Umsuna Erkinbayeva babalardan elesine arnalgan Kökbörü Respublikalık turnir. Götörüp atat arjağынан Noruz Ratbegoğlu 95-жылкы аваттарды ойнотуп чыкты ортого. Басты Жекенин туу чокусу дагы мына ушул толбарлардын жалында маңдайында бакты жазылып турган. Эми кандай кылат азыр амал издеп атат. Баары бирден бууду. Азыр эки команда тең катачылыкка укугу жок. Эсеп саны 1-0. Эки команданын жетекчилиси Антымак команданыкы Искендеров Аскат, Орозбаев Жоки машыктыруучусу. Сарыөзөн команданын жетекчиси Чолпонбаев Таалай, машыктыруучусу Сейитов Жишан. Чыкты ортодон көтөрүлдү, баратат. Токтобойбу. Алда түгөн ай. Мынау токтоп калышка оңойго турбайт. Катылдамдык менен барды. 4-чү минутта бүтүп 5-чү минуттага баратат. Москва району Петровка айылы Сарыөзөнгө Бектурдун атынан 1000 сом мынандай келип атат сыйлыктар. Акчалай сыйлыктар келип атат. Рахмат, мен айтып үлгүрөйүн. Оюнду да үлгүрөйүн. Балдардын эмгегин дагы айтып жар салып үлгүрөйүн. Азыр ойын таласындагы аттуу сүрмө топ кимди ким көрүп турат. Айтор жерден көтөрүп алып бериш керек болуп атат. Убакыт бир команда менен чогуу баратат. Убакыт бир командага анткени каршы ойноп атат. Эсеп саны 1-0. Ышкырык чыкты. Эреже боюнча оң айлампадагы ортодогу жекеден башташыбызга айландырып атат, амал издеп атат, көтөрдү, басты. Noruz Ratbegoğlu. Ergol mınabı Turgunbayev Ercan. 87-жылкы Noruz bolsa 95-жылкы. Шпагатка бутту көтөргөн экен, көктү карай. Кандай кылат азыр амал? Мамындай bastı. Ortadan çıkalım. Yeme çıktı. Sarıözen komandası çavuğuna çıktı. Barada Turgunbayev Ercan. Sarıözen komandası Tayqazanды көздөй жетip gelişti. Aldaga tügün aya жақсы vardı. Olan bir vatandaşının Tayqazanын siyep aldı. Kras menen oynup atat Turgunbayev Ercan. Lan bitti taşlap koy.
Talas oblusunun Ereğiş'tin çempiyonu Kadir aldağı tügün ay çıkıp ketti. Avutqa çıkıp ketdi. Avutqa tez berip koygula. Mamınday. Jeke. Mına uşunday bayge fondu jakşı akçalay seylik menen toluktалып atat. Genen bolsok gem bolboybuz. Dey düştük. Jaratkan mamday bulutlar menen gölökö çürüp berdi. Emi bul oyun meldeş. Kimisine bağ болып келсе, kimisi кандай амал кылса ошонусу аныктала турган финалдык беттеши 8-минута 30-секунда КТРК Sport телеканалы сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Түз эфирге алып аткан мамлекеттик КТРК Sport каналы жана ошол Омсона Эркинбаев атындагы ат майдандын кызматкерлери бардыңарга мына айтып ыраазычылык билдирип атам федерациянын атынан, дирекциянын атынан, жалпы элдин атынан. Ортого жеке убакыт бүттү. Экинчи жүк чыкты ортого. Тургунбаев Эржан 7-катар сандан Илис уулу Кушчубай. Эңкейди көтөрүп атат, амал издеп атат Эржан. Чикөлө жиликтен кармап турат, айландырып атат, амал издеп атат. Алаканды жайып шап жабышып калайын деп турат Кушчубай. Басты. Так, кругка кирип албагыла. Мугандай болуп атат. Чыкты. Тургунбай Эржан жакшы эле басайын деди, бирок маңдайдагы чийинге чыгып чыкпай оюн таласында калды теке. Так, мынау катып сала баштадыңар. Так, 2 мүнөткө. Экөө бирдей, кучакташып коюшат. Болду, келгиле. Азыр оюн таласында 3-3 калды. Жо. Булар достошуп атчы. Кол чаап койгула экөөнө. Кол чаап кой. Келгиле. Эми алакман сынашып тургула. Тиякта 3-3. Алтыбак командасы чабуулга чыкты. Тайгазан алмашылды. Баратат анан Мамындай. 10-минутта. Эки оң тең туруп тур. Майрамбек Рысбеков. Есеп саны 1-1. Алдага төгүн мынандай оюнду көргөн бир өзү бактылуубуз. Канча деген күндөр бермек. Эки оң тең туруп турасың. 2 мүнөттүн 30 секунда калды. Жазамамы силердики мына 30 секунда бар. Оюн баласында 3-3. Есеп саны 1-1. Старттан баштадык. Экөө тең бирдейгир Сейитбек менен Дастан. Акырын жай. Газ бербейли киргиле. Дагы эле стартта турат жерде, ортодо. Мына мындай сонун оюн болуп атат. Тартип бар жерде ырыс токтойт дейт. Есеп саны 1-1.
Çıkıp ketdi. Vay bile. On üçüncü minuta keçici üçüncü time. Birine sala biri yenkeye otat. Götürüldü. Götürüldü. Birine sala biri götürdü. Seyitbek Kanarbek oğlu. Aldı ağa Günay. Startqa verilgen vaqt mana uşunday. Bunun ayırması yok. 20 minuttan 3 time. Bardığı derece boyunca baratat jekeme jeke. Noruz Kuantayko kayradan ortaga çıktı. Mangdayga to'g'ri jekeme jeke. Mamday ıhmanı başqacharoq qilal dedi. Salqin hava salqin tün o'rtasi ayjarıq bo'lib qoldi. Kishine dem olib qoldik. Oldu qotgun. Oy, kirasni qarab qo'y, kirasni qarab qo'y. Oy, mana qambar ata piring qarab qo'y. Ana, sağa çalışsa qanday sonun tüzüp berdi. Bastı. Kuantay bastı. 5 minut kaldı time'dan ayaktaşına. 5 minut kaldı. Savunga çıktı Kuantay. Ya o cedelap koyuyor hatta. Taşlangatu takımı ne alat? Yoldu bögü atacak. Kıyla ver jılçık tavayın dem. Amal izlep atat. Ne kılsın eme? Ya oyun degen oyunim ne kılabız? Yaratkanга çeksiz maqtoolor bolsun. Qaragılaç qanday sonu salqın qılıp koydu. Jekeme jeke. Yenkeydi götürdü. Bastı hemen tımak Noruz Ratbek oğlu. Bol kezek menen ынтымак qanday kılat boldu eken bardığı özüңүндүн takımında. Bolgondo da oң takımda. Komandanın upayı azırkı uçurda senin takımında. Qanday bolat, ne bolat azır oyun görsetөт. Çıktı ortadan. Çıktı. Çıktı ortadan. Ay, mınavu aldı. Outqa çıkıp ketmedi otağınat. 17. minuta 25. sekunda. Çeçici time. Esep sani 1-1. Kayradan algırt kuştay yer çapçıp götürdü Noruz. Qanday sonun götürdü mıktı. Bak. Çıktı ortadan. Bundalık falan tamam. Noruz olturat. Kakkan kazıktay gana olturat.
Aldağa tügünay. Emi jaratkan Allah'ın buyruğu uşunday. Bunun bardығы aldın ala jaratkan Allah'ın kolunda usbarız. Kim kanday olur? Kanday todoğa aylampa? Jekeme jeke. Akırkı minuta. Üçüncü çeçüçü time. Jekeme jeke. Bir esevinde Kuantay götürdü akırkı minutanın 50 sekundası. Yeme kanday bulut. Tekede bir cüngal battırga. Baratat. Out'a çıkıp gitti. 20 sekunda kaldı. Egerde hazır 10 sekunda kaldı. Ne alas? Bu oyun Jogorku Liga çempiyonluğu anıktaşımız gerek. 3, 2, 1 stop. Время. Bir esevinde koşumça koşumça 10 minut C 10 minutun içinde kimisi salsa oşol komanda жеңишке болады. 5 minut tınığı. Tak oşolun çempiyonlukta anıqtap koyuyoruz. Tak, дағы мен ескертіп koyayım. Asqаттın bir tuğan yenisi hükösü Anarbayev Sadık $100 koydu ынтымақ komandasına. Al emis Sarıcan Çolpanbayev Абайдан ысық аталық 5000 сом koydu Sarıcanға. Так, хал старт тура баштагыла. Бұл силердин мойнуңуздардағы биринчи парызыңыздар. Так, стартта жерде жатат көтөрдү. Sıyırıyordu, kozgodu tekeni. Tak. Yeme bular uşunday, jakşı bir. Eki komandanın bir-birine bulgun taktikasını düşünet bular. Kança жылдан beri keledi Atlantiyani Jogorku Liga. Birinci ligada 20 komanda kattaldı. Jogorku Ligada mına 6 komanda. Jana ardagerler 6 komanda. 32 komanda menen 9. mayga gelip jettik. At salganda baylagıla hazır. Bir ele jazaga çıkıp kala turgan bolsoңор boldu. Bak oop ketet. Karaburalı Gaybek menen Bekcan Akenger ынтымақ komandasına $200 koydu kolçağa koygula. Altın gol, altın upay. Rahmat. Ne dep aytam? Barыңarga rahmat. Sonun oyun kurup berip atasыңар. Ынтымақ komandası 7-қатар sany көтөрдү Ili Солук Ушчубай. Ne kılabız hazır? Tayqazan almaşıldı. Tayqazan kandayla mına bir muştumday jumulup baratat. Ынтымақ komandası çabulga çıktı. 11-қатар sany Rısbekov Mayranbek tuğulgan günü bugün. Uzata çıktı. Baratat aldağa tügün. Ay 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 ay. Mine balıp atacak bular. Mına vardı. Tuğulgan gündün kocayını vardı. Kanday olat hazır bağımdayız. Baykayız. Aldağı tügün ayı. Екі at bolgula. Ой, dalasında жерде teke. Ay çirkin ay bulu dövü. Betteşini görgen mına biz uşul jerde Uşuna Erkinbayev atında at maydanдағы толқыған el biz baktalı.
Майрамыңыздар менен мына соны майрам тартуулап атат эки команда. Birinden sala biri götürüp atat. 3-cü minuta bitip 4-cü minutaga baratat. Hay havattan görey. Cekeme ceke. Майрамбек, senin туылған күніңе Нұр Сұлтан 1000 сом қойды, жана жалпы командаға 1000 сом, 2000 сом қойып кетті. Ortadan götürülgeni Turat. Enkeyip alған қотонқо чикөлүжиликти алып келатат. Антымақ командасына Sarızen komandası çıktı. Çavolga ne kılavuz. Oynatıp atat Sarızen komandası. İyi katı güne. Arka. Akturpa Ayıl Ökmet. Akturpa Ayıl Ökmet başçısı. Alçınbay Төрәлиевич қаяқтас қолға көтер қойыңыз. Рахмат. 5000 сом. Антымақ командасына. Рахмат. Ақтұрпақ Айыл аймақтың атынан мына елші болып келіп отырасыз. Алчынбай Төрәлиевич бар болыңыз. Майрамыңыз менен. Аныңыз үшін екен. Жекеме жеке. 6-cı minuta bitip 7-cü minutaga baratат. Баягы эле эки алгырткыч ортодо Норус менен Кубантай. Билекти түргөн экен Норус. Так, жекеме жекеге берген убакыт бүттү. Экинчи жуп. Эржан менен Кушчубай. Kras menen aldı Turgunbay Ercan. Elisoğlu Kuşçubay jabışıp atat. Kanday kılat hazır bayqayбыз. Omrodan kol salayın dedi. Bastı çıktı. Pas aldı. 8. katar sana. Şahtarbegoğlu İldiyar. Qanday bo'lib qoldi? Mene bo'lib qoldi. Tinch. Qo'ya turlar, uyg'olib. Tinch. Tinchiroq. Sporniy uchunlar bo'lib o'tadi. Dva komandasidan o'yinchi jig'ilib qolgan. Tartish, udalение berib-bermaymi? Qolsin chechib. Tak. O'yin talasına varalım, o'ltiralım. Gel. Endi bo'ldi.
Nemistler talağa gelgendey boldunlar koy. Koy ökö töngele mına bir tugandın baldары. Oturgula aldı. Boldu mına. Ekönü teң birdey bolsun. Udaleniýada jok bir komandaga жерден кайra oyundu жалгаштыraly. Так. Bakıt koya tur, bakıt koya tur. Koya tur. 2 minut 6 sekundada vakit fiksirabas etken. Koya tur hazır bu jerde. Başka kalız bolup çeçip alalı hazır. Hay. Jakşınakay ayaktap koyalı. Ketdi vakit. Ketdi. Nazarыңарды oyun talasına vurgula boldu emi. Bir sıra çağrıldı kaldık. Mana. Emi. Mana takımga da basılgan jok. Udaleniýada bolgan jok. Ökönü teң birdey boldu. Çeçim. Birinci minuta 45. sekunda. O 40 minuta. Qoşumça 10 minutdan 40 sekundası kaldı. Sekunda. On sekunda kaldı. 5, 4, 3, 2, 1 stop. Boldu. Emi gelgilemi kapitanlar. Yusuf Nurbek, Tölebek Averlan hazır. Ha,